Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglibas ni Johnny, gapu iti kinaungat ti amana, kat napan iti butik ti kasinsin na ani Alice, ijay ili. Inala ni Alice akadwana iti butik. Iti sabali abangir, nakita ni Gemma tinawadwad a kwarta, nga urnong ni Charo, babaan iti panagkumboy na. Binalakadan na ti anak na, nga ibangko na ti kwarta na. Iti may sangal daw, nagkita da Charo kan Johnny, ijay sindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, nagwapo kit din. Tomboy daytan. Ne, kinita na ka, imisam. Hay, gwapo ah. Ay, beauty. Nagpintas ka na din. Siyak gayam ni Charo. Ay, siyakmot ni Daisy. Agsarsarita kayo Tada basit papanak. Agsubliak dito into madamdama. Okay. Ita lang ang makita ka dito Kadumot niya alis. Ay, nabayaga ko dito ay. Sa anak lang amin arumrumwar taadak iti pwesto Pwesto? Kanayo nak iti pwesto itinatangan. Kat di ka mat makikita. Iti pwesto ti kasinsin ko ni Alice. Iti butik na. Kasinsin mo gayam ni Alice. Umayak to iti pwesto mo. Inakpay ngamin itulod da gito'y naknatang dita pwesto da. Agmay-may sa kamat dito yan. Ayan tay kasarsaritam itay. Ay na, napanda ka na yung tulod tinatnatang. Nagka-RC ka. Crush ko kaya. Ay naku. Ay, mabalin ka di ama in love ti tomboy, iti bakla. Ay na, dakis aya. Panagkunakit awan dakis na. Kasano? Bakla kan tomboy? Ay, nagmayat ti panag-isisam na kanya. Nagmayat ti nak. Ay, una yan. Insan, ada ka din nagbalin a crush mo? Ada, ngam di nak idiing kaskaso. Ang ni Charo. Ay na, nagmayat ti isem na. Makapa-in love. Damo lang makita na in love kan? Dahito yun ti kunada a love at first sight. Ay! Itaman pa'y akas ta ti Jarmo anak kao. Ada ka di pa kariribo ka. Madala pang panunutak na nang. Apay akastoy. Itak lang ang makarik na iti kastoy. Ada ka di marikrik na? Ay, ada ka di sakit mo? Awan. Nanang, pudno ka di ti gayuma. Gayuma. Ni, apay anadamag mo dayta. Diyak ngamin nakaturturong, gampo iti may sa at taong nanang. Ngam, saan mo ka di akabuso, tinasao at tao, anak? Saan, nanang? Saan nga ta, nga agayat kan? Dakis ka di, nanang. Nagpintas ti bagbagak ang babae. Anya? Babae? Ay, saan kumamot anak ko? Madeno padam a babae ti pakirelasyon nam. Ay, basol dayta, anak ko. Lakay, apay abim marigkwas ka matay. Ay, natagtagainap ko kit din ni John Ay, apay, anya tinaramid na iti tagtagainap mo. Agpakpakada kampay iday. Diyan mo no papanan na. Ay, anya ngay ti kayat asawon dayta. Apay ngay nga agpakada. Saan ko kumakano apalubusan, ng pimanaw matlatan. Ay, gapo siguro taad da ijay ilay. Ay, pimanawon dito balay. Tanaranggas kamot ngamin kon kuana. Sana kinaranggas day jay, kaya't ko lang maikat ti kinabaklana. Ti panang kabil iti may sa atao nga adda kam malina, maibilang a kinaranggas. Kasta ti inaramid mo kan kuana. Ay, isong ata nagpakadan?
Adula amay. Mapan ka di manan ijay ilay. Wayne, nung amin daduma, kat ado ti customer da alayes. Inak matumulong Napig sa tinegosyo na no kasta. Nung amin ag home service da, masapol nga adda mabati iti pwesto na. Nangato ka di matlaang ti sweldo ni bakla ijay? Nay, apay akayat mo amaamuan day ta. Nadamag ko laang mata. Nung amin dito iti ayan na, kanayon mat amakabil. Nay, apay asip-siputan ti mapaspasamak iti kaanakak. Ay, susan ko matasip-siputan? Makitkitak laang mat at akarubak mat. Day tatay kunada, ama nagsipot akaruba. Awan pa'y mat ti customer mo. Manganta pa'y iti pansit. Kinatang ko di taas sidag at turo-turo. Apay aging matang ka. Apay nga inyog mo dito pwesto ti gowns for rent. Kaya't kung agsangot amangan. At damat ngamin ni Alice ijay bangir. Mapan kuntumat ikan iti kanina. Ay na, apay akayat nakakasango amangan. Diyak man mo. Yung kaslalim mawag tilubong ko nung makita ka. Sanak mat asigo da kastoy. Ay, ayat kahit mo asawin nga eh. Diyak mawawatan. Uray siyak. Diyak mat maawatan tibagik. No di ka makita. Nalidayak. Ay, isong ay may katap na makita na. Ganun. Dayta ti puno. Diyak nga rod makaid na no di ka makita. Uwas. Anya nga ta daytoy. Ipatay kong samot no di ka makita. Ay, no. Di ka matmatay Taglidayak na mapukaw ka. Kaya't mo asawan. Napatagak matkan ka. Alays, anak. Kanayon mat jay tomboy ijay pwesto abambantayan ni Johnny. Ay na, tatang. Pagkakatawaan da nga rod. Pagkakatawaan dagiti adda iti bangir a pwesto. Addan sa kano relasyon da. Anya? Tomboy kan bakla? Naaddan iti relasyon? Kasla imposible nga rod, tatang. Nukit kita ni Charo, kasla ngamin pudno alalaki. Siga pa'y amag na, kat babae mat. Kat ni mat insan Johnny, di nan kaya tinagan a Johnny. Daisy kano. Kasla babae mat nga gunggunay. Ay, Jackman ammo, no anyan ti mapaspasamak kadagi jay adwa. Anya nga tati pagbanagan ti relasyon da. Panagkitak, kat naragsak da adwa. Kanayon pa'y amapan ikan ni Charo iti makan ni Johnny. No, damat lalaki ang mga ramid kanyak itikas jay. Sigurado, mainlavak mat. Inak pa iji palingki. Adumanin ti itulod ko anat natang. Ay, umay ka dito yung nual daw Saan kan adumagas agumatang iti makan? Tasya kung timapan kumatang. Ipa-take out ko Naka-order akon. Dagasig tulangan inton umayak no aldaw. Ay, kasta ka di. Urahin kan tulangan nga rod Sa anak kon arumwar, sweetheart. Okay, sweetheart. Inak nga rodon. Ingat, sweetheart. Asino jay lalaki apimanaw? Tada pa'y pa-sweetheart yo. Ay na, babae day jay nanang. Anya a babae, kat lalaki mo't jay nakitak. Ala? Ay saan kang agar-aramid iti pagpungtutan manan ni tatang mo? Ay basol day ta, anak ko. Ay, kat no babae ni Charo, tumboy. Anya, nakirelasyon ka iti may sa atumboy. Limpyo ka di ti panunot mo, anak ko. Apa iparit yun? Iso tinakita anasaya at atao. Di naktupa inikan iti sakit tinakin. Nagdungo kaya. Panagkunam ka de, kat adda napudnoken ka iti kasta akasasaad mo. Ningarod Charo. Iso tinakariknak iti kastoy. Kat
Dinawatan na kakadin iti kwarta. Wes! Isukit di pa ati gumatgatang iti kanin mi dito'y pwesto. Dito'y gown for rent. Una man ang tedmanin ni Johnny iti pagtangdan iti agaradaw. Apay analiday ka. Ay, Jack Amo. Noom nga ibagakken ka na ito'y wano saan. Anya dayta, ibagam tapno amukmet no anyaman dayta. Adan kaayan-ayat ni Junay. Anya? At dakadimat sana limpyo ti utek na anang patol iti bakla nga anak mo. Ay, dayta nga rod ti saan ko nga amo no kasano nga ibagak. Ay, apo aya. Pingagkarasin na ka. Anya ka di ti parikot. Ay, may sa atomboy ti karelasyon na. Anya? Ayag pa da kurang ti panunot da gita adwa. Intun aganak da. Panay kurang-kurang ti panunot tao da gita anak da. Ay na, Jack matukod a panunutan no kasanuday ta a klasit relasyon. Pagta nagkita ta dito isango ti store, Jose. Apay ka di manong, ada ka di ibagam. Anya tinaamwak, abinaybayan nyo anak relasyon ti kaanak kami ti Tomboy. Manong, saan mi atanggal amin nga oras ni Johnny? At damat panunot kan waya-waya na. Anya kita Tomboy ken bakla nga ag sweetheart. Anya nga tati may mayat. Makirelasyon iti Tomboy. Wano, pada na alalaki. Saan aday ti damagam kanyak? Madi akitain nga da relasyon ti bakla ken Tomboy. Saan ka di ababae matlaang ti Tomboy? Agunggunay laang alalaki. Kastamat ni Johnny. Lalaki, ngam agunggunay laang ababae. Ay, sakit ti ulo day di Johnny. Awan lat di napatpataudan. Sinalbag kit na. Johnny, kaanakan, nagkita kami kan ni tatang mo. Kat di na anamungan ti relasyon nyo kan ni Charo. Ay na, iparit naman ang ti pagragsakak. Awan mataranamida ka madi uncle. Anya nga ta, numangkita ka laangan iti babae a karelasyon mo. Ay na, awan sumgar adot-dot ko iti babae. Babae ang ngarwad. Saan ka di a babae mat ni Charo? Ang isumit, tinagaram kanya. Kaya't mo asawan. Iso ti lalaki, tas ika ti babae. Yes! Ay. Baliktad Pudno ka di ti damag nga dan tumboy nga asawa ni Johnny. Asawa? Ay, awan pa'y asawa ti anak ko. Day tamat nga binti agwarwaras a damag. Ay, amangan no si kamanan tinangiwarwaras nga adan asawa ni Junay. Kat no nangag ko mismo asaritaan damanong Tomas kan Jose. Ay, saan na pa'y nga asawa? Karelasyon laeng. Naawatam. Ay katawan pa panan na ano di kastan tumat lang ti mapasama. No, isuda tinaituding iti tunggal maysa. Anggam no saan ngay, asawa kunam ka di pa'y. Pag sinaan nyo ka di ida? Saan ko amasungbatan dayta asaludsud mo? Ala, ited mo kit den tigat-gatanga. Apay ka di analiday ka, sweetheart. Na, saan ko lakit di nga ipalubos apag sinain na ni tatang ko. Tapay, saan ka di ang maikarikan ka? Diyan mo ka ni tatang ko. Uray ni nanang kit adamat pa nagduwa-duwa na. Amangan ka no saan ka anapod no kanya. No adda pa nagduwa-duwa da. Agkalay satan, tapno maikat ti pa nagduwa-duwa da. Kasanungit ipan nakisarita ta ka ni tatang. Ibagak kini nanang, taumay kami ije balayo. Tulagan dati kasartang. Sige, taumay ni nanang ditoy.
Ibagak ti imbagam. Amangan no sandang anamungan ti panggepta. Uray kastoy ti kasasada. Aramidan ta ti pagrebangan ta. Iti bangunin ta a pamilya. Agpaysuday ta. Ti panangaramid ta iti pagrebangan ta iti pamilya ta ti kapatgan. Adung agpayso di ta ti lalaki. Nung di damat aramidan ti pagrebangan da iti pamilya da. Amo minsan, mapadasa kung ti agahon into nagkalaysa kami ka ni Charo. Ha? Mabalin nga tang aggaw ti baklang agkasan? Anya ngay? Siya ti babae? Saan asi ka ti babae, insan? Ay? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumaa ti agahon. Ni Charo ti ag-Amerikana. Ha? Ti amok kat saan mapalubusan ti kasta? Sigakit din alalaki ti aggawn? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay it alawas a napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.